khona lo baba lo othi wacula isikhala ngathi uyathakatha makhelwane njani Yeah, ufuya ifuya amakati. amakati yabo so ubaba bephethe lelo bandla ke bephethe kulelo bandla bekumuntu bephethe kulelo bandla before belilikhulu kakhulu yabo bephethe kulelo bandla no baba kababa uNgobese so ke so ke ngakhula nami lokunyiswa ngenkanike ngiyake ngenkanike esontweni ke so baba mayishona ke indaba yesonto ngayibona ingabalekanga yabo ngayicancel indaba yesonto kanti uNkulunkulu mfethu ngendlela yakhe uNkulunkulu unesikhathi mfethu unesikhathi sakhe sokwenza izinto ingakho esikhathi ngirelaxa mina if abantu bengilwisa ingakho ngirelaxa kakhulu naqala yabo mabelwa ngirelaxa lokho ngokucabanga ukuthi wena hayi lo muntu akacabangi ngiqhubeka nento engiyenzayo and mangiqhubeka nento engiyenzayo ngisuke ngizowina futhi ngoba ngizoke ngineshow ukuthi mina amagama kunamagama angenza ukuthi ngibe lento engiyona imali mhlawumbe